Kaseng Indian National Congress bat ka NPP kelayo Omar Arsid ha gajung pernah ke result jong election MLA Arhajar Apulai da gajung job ki arngut ki kertong ki bagentup yo ba sustenis sotun najirang constituency udaman bat lamare na umroi constituency jong ke NPP bat na ka Congress pat u Dr Celestine Lengdo na Sneng constituency bat uba Charles Marngar na Mahati constituency kat ba ke UDP kelayo bat ya gajung job akan po constituency de kejing job dan buram uba Meral Bonds im. Laban kedua hang ni bagajinyo vote jong ki santeli ki constituency jong ke distrik Ribhoi kelas sedang naruk por Prabajaman step haga bala sakiru ya kejing dap smam jong ki patba hanong po belawan man sengap bat syat kemen hakmat jong kejakanyo vote aba kilio jing tip ki kertong ki bagi kershan kilio ya kejing job. Ka jing job jong uba sustenis sotun ubla job na keseng NPP ubalayo khat Arhajar hendrus pa kendai po vote batam da Syahjar hendrus pa arpulai vote ya ukur tong ke Kongres uba Adrian L. Meliam ubalayo khat Hajar hendru punyo vote ha ke umroi constituency pat uba daman bat lamare na keseng NPP ula job da kebayo khat Lai Hajar kendai spa asau pulai vote bat ugalak ban penrempat ukur tong ke TMC uba George B. Lengdo uberiru UMLA berim ubalayo khat Arhajar lai spa khat wei vote bat syatam da Syahjar ndreus spa lai puar vote kaseng Kongres kebalayo Arsid kadai na kejing job jong ba Charles Marngar na Mahati constituency ubalayo khat Lai Hajar ar spa nyu pulai vote bat penliam pat ya uba Syampang Nengdo na keseng NPP ubalayo Prahajar ar penai vote bat ubala syatam da Sanhajar ar spa asau pusau vote u Dr Celestine Lengdo ubdairu presiden berim ke MPCC uliok jing job na Sneng constituency hadin bulayo kendai Hajar kendai spa nyo vote bat job da Syahjar si spa andrup sau vote bat penliam no ya uba Sunshine Makri na geseng UDP ubalayo Prahajar nyo spa sau pulai vote bat uba Jason sau kumya maulong na geseng NPP ubdairu MLA berim ubalayo nyo Hajar kendai spa sau pusan vote Hanong po constituency pat ke UDP kala job dan buram na barok ki constituency ha kaba uba Meral Bonds im ulakur ya gejing job kum MLA saisian da kabayo khat Sau Hajar kendai spa sau po vote batam hado hendreu Hajar hendreu spa prapun reu vote persya ya ka kertong jong ka Kongres ikong rona kemdej ibalayo Prahajar ar spa san pusau vote bad ikong Magdalene sau kumya maulong na keseng NPP ibalayo nyo Hajar sau spa sau pun reu vote play try kendrak ubala yalam pelari ubala sumar bangilak menpoi sau thong jong jing job agane kesini ai kublei ya ginong kershan paro ginong yalam gibahiyeng gibahasem ginong tray po ka UDP well wisher imei jongi jemen gipara gibahiyeng gibahasem paro ginedas jongi gibala tray sitom mit pat sini bangilak menpoi sau thong jong jing job kadai ke jing it jong gipajba jong anong po constituency bat jong ka Ribhoi boy mar girang don sibun ki agenda ki bagi nang hapan beteng agi por ki baladep yang mila bersang ban train te ubli umsom la ino ulai kene kalat sajisin bagan mi khmat ke anong po constituency bat ngi scam bangin train sitom kat bala agi di san sinem ki banwan bat ka jing it ke jong pajba bagila ai ke jing sanya sajisin bagi yo ke jing job ka ba don burom akan negasin ngi scam mangila apan yalam yu pajba agak pom ka badeng bakila ailat inga sajisin ban sekri biang iki ngam artatin bangan saai ke jing sekri ke ba khamti kena iki agane ka term ke ba ar ngas ngu sisa upai ba ubala syanya hanga agane ke kenti bat ka jing job jonga ka kedau syairu ba ka bor jong ka pisa kamde na dong sedong ha ke election ka jing e ke jing syanya ba ke jing sekri kadang trekam ka jing anu kalong banwan ra sibun ki kampen roi apo ka constituency bat kumjuru apo ka jelahi baro ka wei ban yesimenta haki policy making ki ba per lembaga assembly ke jongi mat kadi ke jingso yo blade tribe di lembaga tingalang ke jong bangalong kumde tu bangalong mata jing play kebobot nangka jing play imei sangai jangan hungi lakala punya ilok sangai di senda di ikon bra abot jing play ke baar galek separo kinong tray jong parti Kongres dan yo kuteng yeno kajing duk cia adu dem kajing tray stom gitu ki kabangam don slit show pan papai
ayo ini ke jing tres tam ke jing met ban sip aso ban ai kublai 6000 mo nam ta ke jing namar ke jing tres tam bat ke jing IT ke jing na ke menta ke ni kam akan ni election ke menta ke jing kublai ke babut nang ka dalej ki pai ba baro jang ke mau ti konsensi di bala jiat yang ada ke jing di bala penjab election yang ada ke jing klaim ke tengkah daga jing bila jit yang bat ngalayo ban tam hadu san jartam akan ni kesi kini buram kabang kuat ban pau segi pai ba jang ke mau ti konsensi baro ka la ai ke jing kersan tak menta jongan lei subone ipigi pai ba long kersan baro jang ke parti kongres ke jongi bela penjab dan buram bat belawan rak sisa jaga buram nak menta ke mau ti konsensi di baro kita ke di jing kublai kabang kuat ban ai oh ya kaji so boleh cakap jika tu kepada lai yang ini dia akan konsensi ke sini buat kerpang tam komunikasi ke bangilayo ke jing job buat ngapal baru ke jing songo ya kaji sama baru kita ini baru baru syukurim ikut di baru berbau ke jing songo nangsa ngapan pauru ya kajing songo ya baro i leaders jangka National People's Party ki balaya Treshtom nado i MDC i leaders baro jangka National People's Party ki balaya Treshtom ki batu thiado dem akine ki live nai sau banai na ka banta bangin yo ban khet yo so jang jing job akine ki sngi nang taru ngapan pau ya kajing kublai ya baro i nong kersan kepala ai ke jing sene anga agne ke sien ke baar agaba ngalayo yang sai sien ban nikmat ya ka konsensi ke jungi Tekei par githong ba pipi angnut banle nam ta ka jirang konsensi nalor ba pilon ra sibuni kamproy ketiga thai hadian jo ke jing job kumba lei hi ngala hagi election campaign hi ngira di manifesto kita ki jing kulat ke jungi supai ba gani lekat pala ban pendep ya ki jing kulat ke ba mengingilak lei aga por bangilai campaign ban pensuku ipat ba kata hi ke bangin hapan putin nangta bangin hapan pen scam bangin penjana susu agre biki kam ke ba mengingilak lei akini ki sanslam nang ba konsensi ke jungi kalong ke konsensi ke pure state baro benta Kata kawan ini kebelah kiai dari nation jeni kita kita star de masel. Jadi job sudah kerja mana kawan ini long masih kerja lupa pak konsensi seru ero. Ai problem ngomong bercakap ai problem yang baru ini di pak masih konsensi laksana yang nak rekam dengan cái thông tin là mắt em và bên này thì sẽ kêu phải bạc một cái dân mà apa hi यहाँ पे rekam ba bat thong ke jangwa dalam bat pendek itu jing terang ke jangwa bahasa den